Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз адабияты сабагы. Балдар, бүгүнкү биздин темабыз улуу акын Кыргыз Республикасынын баатыры Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы жана Ак мөөр поэмасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максатында акындын өмүрү чыгармачылыгы боюнча кеңири түшүнүк аласыңар, мекенди сүйүүгө, жаратылыштын кооздугун баалай билүүгө, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө карата өз пикирин билдирүүгө умтулуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болосуңар. Аны эмесе балдар, мен силерге улуу акын Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгын чагылдырган тасмага көңүлүңөрдү бурам. Жакшылап көңүл буруп уккула. Şimdi bıyığında gördüm. Былтыркы көргөн жылкы чечимчик быйыл да келиптир. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да бизчи адамдар карыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. Sergilip sezindim kanatlarım, Süçüz alya daraktarım. 100 жылдар мындан кийин да дарактар жерге ыргала, шуудурап турат ушинтип. Биз жокпуз, аттың бир гана. Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев 1921 жылдын 15 октябрында Талас облусунун Үчөмчек айылында жарыкка келген. Апасы Разия башкага эмес, өз балдарына өйдө карабаган мүнөзү жумшак алып бейим киши эле. Атасы Эралы дагы ошондой эле жөнөкөй колхозчу адам болгон. Негизги кесиби сайыпкерлик эле. Сүйүнбай Эралиев чыгармачылык ишин улуу ата мекендик согуш жылдарында баштаган. Согушта жарадар болуп, 1944 жылы армиядан кайтып келгенден кийин ал Сталиндик жеңиш, Талас облустук Лениндик туу гезиттеринде иштеп жүрүп, ыр жазуусун улантат да 1949 жылы Биринчи жаңырык, 1950 жылы Тууган жер аттуу жинактарын жарыкка чыгарат. Акын Уитмендин, Тагырдын, Турсунзаденин, Твардовскийдин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле өзүнүн чыгармалары көп тилдерге которулуп, Жылдыздарга саякат поэмасы 1967 жылы Югославияда басылып чыккан. Акындын жалпы кыргыз тилинде 36, орус тилинде 20, башка тилдерде 4 китеби жарык көргөн. 1948 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, 1974 жылы кыргыз эл акыны, 1986 жылы Кыргыз СССРнын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. 2000 жылы Кыргыз жана Казак элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор салым үчүн Казакстан Республикасынын Алтын көпир аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Элдердин достук ордени, улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы Манас ордендери, ардак грамоталары жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. Аны эмесе Сүйүнбай Эралиевдин согуш мезгилдеги жылдардагы баяндамасына көңүл бөлөлү. Мен согуштан 44-жылы келдим. Тбилиси госпиталында жатып, оор жарадар болуп, 6 ай больницада жатып тура албай, ичиме ок тийген. Ичиме ок тийгенде дагы ичегини аралап кетти, мынтип тегеренип жаткан ичегини бир жерине тийбей арага жиберди. Хирургдан таң калды да, операция жасап атып. Ой, ушунча ичегинин бир жерине тийбей аралап кетти ок деп.
Karara ötüp kettik. Kişine değilse ölüp kalat eken. Gel çıkıp kalat eken, anna şöyle ölüp kalat eken, tıp etip. Oşana aytkandan en yüreğim düştü. Bunu aylan ayağımda saklagan durmayayım yani. İçegim itip ketette. Oşana aralap kettir ay. Antigi xirurkavdan tangalı aytdı. Baktınız var eken. Anan kalpsiz olmasa kişine geyil şeytan çıkıp kesse, yel çıksa bu ölüp kalat kişi de verin. Oşanda ben bilgirim ben ağa şeyine bilgendi besmeden da eken. Anan tangalı ana gıda gazalını aynen ayağımda baktım var eken. Arası şundayca şartta, şundaydan anan kal. Ama şimdi ben 6 ayda icattım. Oğalalbay. Yüzüme gelalbay. Şunu arıqtağandı görsen hemen süyökteriyle kaldı. Bir günü şunda orman turvarlap intip sandarımda karasam kökörek süyökteri. Köp bol. Anan bilem nesi deptigi egirden sırasam aytdı. Bu desi arıqtağandıqı et yok, işteki yok. Kan jakşı var bayatat. Şunday olup atatdı. Bundan da bu kadar bir tava oldum aylan ayağımda. Bundan da ama sen turup atamın hazır yani. Şunday olsa eken, bundan ayrı jakşı olup ketsin eken de. 6 ayda ijattım, 6 ay varıp kişine anan kişine. Ordumam kosk olup, şöyle, bana 10 kolum ele soğuk. Bulardan bari talkalangan görmeysin dedi. Butlar talkalangan, koskal albayım. Kire provatlarında jatım da çankama düşüp bir yerge tamakta koyup gidip içi varın üstüne kaşık verip şu ol benim içi kıyıkıram alıp gitip edip taraf etkinde. Şimdi 6 ayga gel jatmadım be. Anan ulan kişineden kişine tüzük bolup anan en baş götürüp adam da özü Kuday yazı kişine cerden verse ateleke kişine onlarla başlayıp gel. Tigin imam istep eski çıkın bilmelerini yazıp kiyinki gerekli. Şimdi başarıda bu kolda kişinin işte bir şimdi kaldı. Anan da şimdi biraz da inanan vraçlar karab söyleşip durmadan giyin yani. Siz de yüce dedi. Hayat günleyin. Yaxşıla jattınız, tüzüp ordunuz savdan kıyın günleri artta kaldı. Üyümüzke yazağız. Aman oldunuz, hemen esin jetip aldınız. Pero özünüz ketelbayız. Bu yaxşı basbaydı. Kol kıyın da baydı ya kol. Yani sizde bir yetkiriş gerek. Yani yetkirsen öyle, yüreğine yetkirsen öyle, antip etemem de yetkirgile dedim. Hemen bir-iki günden keyin o'sha qiz eshitib kelishdi. Medsestra. O'quvda жаңа o'tgan ekan o'zi bechora. Anan kelib bilan tanishib bunday aytib turib, anan qizim aylanayın, sen shu alis yo'lga borilasizmi desam, boraman dedi. Bizning ayol tege tog'ning tubida bo'ladi. Mashina barbay, trolleybus barbay, avtobus barbay. Yog'us minib, at minib, ana o'shanda baradi. Ana sen qancha barasing desin, baram, ser bargan yerga men deydi baram dedi. Balakat qiz ekan. Ana barsang meyli aynan ağa şeyin poyizga tushamiz. Jambul shahri degan shahar bor. O'shalar şeyin bir 3 sutkada jetib qolamiz-ku, poyiz bilan boramiz dedim men. Ama iyi dedilen rahatça çoğuldu perişiptir. Şuradakiler yetekçileri. Şimdiden tanakalı peresin, poyizden süresin, bitesin, kayramen gisesin, şidesin dedi. Yöşentip yetkirip geldi. Cambulga çöyün geldik. Gelip kaldık. İstartım şunu kantip kayra getirem. Bu bir sınaylığa varsa ciral beytte taşın arasında. Ömür görmügen eken, bunday bilbeydi eken. Ne kadar ben ölüp basa belesine kalan der. Cambulga gelip düşsek, kakras şu baskıvağa dönüp poyuz dönüp durup bitmem bayda. Vay kızım hayran ayım, bana gey bana poyuz kayra getiyordu. Sen şu menen getiverirsen hıyladı.
Men yok ketpe, men ötürüp koyat barsam. Sen jetkir degen, men jetkirgesem bolboyt. Sizdi kayaqa bolsa da men alıp baram dep bolboyt. Koy sen ayörlüğünü koy. Men hazır sen keteri menen telegram uram, kat jasam. Meni jetkirdi, ama nesem rahmat dep aytam. Dep bana ne dep köndürüp neylemese de bir gıylap atat. Neylemese de bana makul oldu. Akırı geldik, poyazda geldiğinden pravatniklerge söyleşip. Hemen hakikaten isteştim. Düşürüp koydum. Şu poyazga şu an hıyla para da dışarı. Yetkilsem bula tele siz dedi. Kandı kırgın, anda 4 yıl ulangan, ilde kalbay, yeri gitten ulandan, ağır getken, tüylerden kan çöküp, azamatlar haktan oktan kulangan. Biz körübegen azap tozuk kazak kalbagan, okşap durdu gün batıştan kancağan, yaralangan, bardık oğum atılıp, bütelekte, men yoğu dep kamdagan, ölgöndördün tisbesine girerde, az kalganda Piotr degen birerge, duşar bolgom, süyrep çıkıp al meni, yetkil dele, oktan dalda bir jerge. Ал жылдарда мен соғышта болғанмын. Болғанымды айтып тұрат сол қолым. Анда қазған окоптордун іздері, анда басқан менен сансыз жолдорум. Алақаным болып соғыш таласы, октор жиреп қиырады 5 саласы. Қиыраған ал 5 саланың түбінде, bir осколок уктап жатат бұл күнді. Жатат уктап 71 жыл бойы, доктораны алып салар учурда, аға мақұл болбодум. Мүрзе соқшоп соғыштун, 6 бөлүк жата берсин уучумда. Улуу акын Сүйүнбай Эралиев 2016 жылы 16 июлда 94 жашында бул дүйнөдөн кете берди. Немесе балдар, biz улуу акын Сүйүнбай Эралиевдин өмүр баяны жөнүндө тааныштык. Эми биз Ак мөр поэмасы тууралуу сөз кылалы. Балдар, мен силерге поэмада катышкан улуу инсандар жөнүндө, алардын тарыхтагы накта орду жөнүндө айтып берем, жакшылап көңүл буруп окула. Ал эми өз кезегинде силер Ак мөр кино тасмасын көрүп чыгасыңар. Ан эмесе көңүлүңөрдү бургула. Ата дейм. Atını alam. Kıstan da oğlum, kıstan da. Koyunumu alıp dedim. Баян мырза, сен байдың баласысың. Тең менен тезек кал менен дегендей, өз теңиңе көзүңдү түшүр. Халк арасында уламышка айланган Ак мөр менен Болоттун арзуусу туурасындагы баян режиссер Мелис Обекеевдин колунан тасма болуп жаралган. Ак мөр тарыхта жашап, бирок анын тагдыры тасмадагы өмүргө кошпогонун тарыхчылар айтып келишет. Тарыхка кызыгып, кыргыздын басып өткөн жолун мыкты билген Мелис Обекеев Таттуу Турсунбаеваны көрүп, анын сулуулугунан Ак мөрдү элестетип, аталган тасманы тарткысы келген дешет. Фильм режиссердун дипломдук иши болгондуктан тасмага атайын каражат бөлүнгөн эмес. Ошол себептен павильондун ичи менен чектелип калган. Бирок актерлордун күчтүүлүгүнөн фильм көркүнө чыккан. Жаратылыштын кооздугуна айкалышып тартылганда, балки мындан да мыкты чыкмак. Фильмдин кыскача мазмунуна токтолсок,
Жантай хан жигиттери менен Нарындын Соңкөл жайлоосуна жөнөп калат. Жолдон кыздардын сууга түшүп жатканына күбө болот. Баар кача бергенде бир гана кыз суу ичинде калат. Ошондо Жантайдын жигити Байеке жан талаша чуркаган кыздарга карабай суу ичинде калды. Акыл эстүү, ыймандуу жан көрүнөт. Жуучу түшө кетели деген. Ак мөөрдүн болот аттуу ашыгы менен бекиткен сөзү бар эле. Андан ары Жантайдын мөөрдү сүйгөнү, болоттон тартып алып үйлөнүшү, Жантай каза болгон соң артынан эле мөөрдүн Байеке колду болуп көз жумушу сүрөттөлөт. Мөөрдүн сөөгү тарыхта кеминге коюлган. Ак мөөрдү изилдөөчү Теңизбек Төлөмүшевдин айтымында ак мөөр Жантай, болот үчөө тең 19-кылымда жашап өткөн инсандар. Тасмада Жантай 70-тен ашса, ак мөөр 15-те болуп, ортодогу айырмачылык бир топ жашты түзгөн. Бирок тарыхта Жантай хан кароосу күчкө толуп, акылы айга жетип турган маалында 53 жашта, ак мөөр 15 жашта болгону айтылат. Жантай Карабек уулу 1794-жылы туулуп, 1868 жылы 74 жашында каза болгон. Ал ак мөөр менен 20 жылга чукул жашаган. Ак мөөр 1869 жылы 35 жашында Жантайдын ашы өткөндөн кийин каза болуп, сөөгү Кемин районундагы Жол булак айылына коюлган. Ак мөөрдүн небересинин каты. Жантайдын көзү өтүп, ашка келгендердин аягы суюлганда, ак мөөр өз өргөсүндө каза болгон дешет тарыхчылар. Уу берип өлтүрүштү деген маалыматтардын тарашына мөөрдүн оору сыркоодон алыс жүрөп эле каза болгону түрткү болсо керек. Жантайдын Табарик, Туруке, Курма, Баалы, Сейилкан деген 5 аялы болгон. Баалы менен Сейилкан бир тууган эжесинде. Мөөр хандын 6-чы аялы болгон. Мөөрдүн тун уулу Муңайтпастын баласы Жамалидин 1970 жылы чоң энеси тууралуу кат жазып кеткен айтылат. Ал Балыкчы шаарында жашап, 74 жашында каза болгон. Чоң энем 23 жашында тун уулу менин атам Муңайтпасты төрөгөн. Андан кийин Калый деген кыз Калыйдын көлдө күйөөгө берген. Токтаян кичине кезинде Токкожо деген кишинин колунда багылып жүргөн экен деп айтылат. Ак мөөрдүн Муңайтпасынан тараган бешөөбүз мен жалгыз эркек. Атам эл үркөп Кытайга барып келгенден кийин 1920 жылы 63 жашында кайтыш болгон деп жазат катында. Ак мөөр болоттун тайэжеси. Манасчы Жаңыбай Кожеков турмуштагы болот менен 1901 жылы жолугушкан. Ал учурда болот 80ге чыгып, бир көзү сокур болуп калган экен. Ошол окуянын чоо жайын Манасчы мындайча сүрөттөп берген. Мөөр чоң өтүк Адыл дегендин кызы. Адыл менин таятам. Мени кичинемден таятам багып чоңойтту. Анын жылкычысы болгом. Жантай жигиттер менен Соңкөлгө келип, мөөрдү көрүп калып, ага жуучу түшкөн. Мөөр кетеринде мени атайын алдырып коштошкон. Кийин Кеминге барып, Жантай хандын колунан ат минип келгем. Başım tal menen, su degir jüröt mal menen, ağargan bulut astынан akkepter uçatoy zar menen, ajırashıp ketembin asıl keç bolot jar menen, argasızdan jaşayım muğun apsıygan Jantay çal menen. Kavarlaşkana bulut yaradağım, kararmın jolun tadıkbay, emimen gettim gayır
көше сен жүресің дамықпай. Азапқа түшкөн көңілім ачылар беткен чайыттай. Томсырып кеттім арғам жоқ мен бүгін торға түшкөн балықтай. Ақжал буданы суытып, артыңдан аң іздеп барармын. Алтайдаға бар болбосоң ай, дегин арманда ле болот өлдүде. Соғын көлдің ғана башы сал менен, содагер ғана өтөт мал менен, сол құлдап қана илап баратам, солуған жантай жал менен, солуған жантай жал менен. Кең қолдың ғана башы сал менен, кербендер ғана өтөт мал менен, кейіп бір ғана кетіп баратам, кемшейген жантай жал менен, кемшейген жантай жал менен. Балдар, мен сілерге Ақ мөр поэмасы туралы, андағы қатышқан инсандардың тарихтағы алған орды туралы айтып бердім. Келгілі балдар, ана мен сілерге үй тапшырма берейін. Үй тапшырманы төмендегідей қылып іштесіңер. Ақ мөр 18-ші қылымдың қыз екендігін білдіңер. Эми бүгінгі күндегі Ақ мөр 21-ші қылымдың қызы туралы салыштырғыла. Салыштырғанда, бүгінгі 21-ші қылымдың қызындағы мүнөзі, келбеті, тағдырғандай болған. Ошондой 18-ші қылымдың қызы Ақ мөрдің мүнөзі, келбеті, тағдыры қандай болған. Мына шулар туралы салыштырып жазып келгіле. Анемесе бүгін сабақ аяғына чықты, көңіл бұрғаныңар үшін чоң рахмат. Саламатта болғыла балдар.